Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyog Trib Youth Council Shillong haka arposan Trib Uleber Arhajar Arpawar. Kalalait banyak kendu bat airu da kajingtho siya Director jang ka National Institute of Technology u Prof. Bibhuti Bhushan Biswal. Ban kerpat halor kajingthong kam apahara ya katay ka jaka puli. Na markat kum kajing yo jing tip kaseng kaong bakatay kajing penrong kam kalong betang yakibam day kasi. Henry nakaliang kaseng kalakerpat na Director ba uday banpet bat thong bet da kisamla kasi hakini kijaka balan. Wadla katarik balabu kalakun Henry nakaliang kaseng kalaong baka day bankot da kaway katenda. Saya seperti infrastruktur. Di naklian juga kasih kami perintah di Pak Pan naklian dari luar ada interfer puncak ya ketika seperti agensi bahkan bu dengan nomor kum kasih ini bagi bubun ki sama jungi ki kam penjam ki bubun sama jungi ada di training jangka security ini kami aja dari ban warak di kibri di nomor kan dan nongrem berpunya pandangan yang jungi kum kaseng itu muka ayat tabat malah dari leru ya baka dari security agency kan niat kan peman dari kamera itu cuman tingkat cekak pada kejuk kepor ni baki jung kibubun ki security agency kibaron kibapnya deki beriu ki jungi yang jungi na keren tu direktur luar kebentar bang yo cintip baka puar ini katakan agreement kelak pun siapa bakun ila penturu direktur hujuk puar bun khat ya ka tendar ke betemai kenang bagi security agency ki punya deki dok senam ki para dok persenam ki jungi ki bentar bani participate ini di sementara tendar kenang mungkin nak punya iya kam kali kaji hal direktur ulu la katahi keju ka yu la percaya banak liang jeng kejong ka NIT administration ki jubtha ina ke por bikin tab daki beriu daki bede ki kasih lani kita ki local youth lu aku bede bat kajing ai kama ai jam apo ke jasi nomor ba nak liang jukir kita apa ba abadan ki beriu ki bede ki trajela ki kamdan kata kajing singa ina liang kajing kiri kita keluar bikin ya keren bikin sa bani keren bakan ke jasi panak liang jungi kum kasih kin khat ya kini ke jasi bat keren sai ba aman lagi pun seperti berkindai banyak kamkai abdi bagi juga di kerja di arah sini banyak ka duitnya jadi